Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasi pudun lak lipat topik Aisha chahi Aisha gi chahi ima Aisha gi chahi amadi ekhogi hadis. Masi kadisu nate masi Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ima Aisha Muslim pun maki mama Aisha gi chahi matang dani hari basi si matang da hadis sing da Aisha asi sahit mapan subada alai Rasul ga luhong ki hai basni sahit taruk ta thajara ga sahit mapan luhong ki hai basi matang dani sigi hadis asi gi maram da gi Malayam sida leiriba Islam gi critics sing amadi orientalist sing amadi politician sing amadi Christian missionaries sing na hariba sidagi hadis hariba fam wari asidagi amusu hadis asidagi Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu pedophile ni nupi de choppa angang jada choppa haiba phachida wahi londa kaya ama sajinna dana ma pu criticize tawbiri prophet amma oy betar gati ma khunagi chakhotpa afaba pukhatpa miyob jati bu sumbada lamjing ba awang thak thangatna ba hona gadabni adu mahang angang macha bu mitari ba kari haiba asina chingba kaya ma khoina badnam tawbiri mahak mathakta masigi mari ledana ina topik asi mayam dang asi pukhatchabani aro hariba hadis sing asi de krai phu chumba amadi tasina mahak sahi mapan subu tanga di bra alai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga luhong mom atamda madu mayam yang minasi mi ayam mana thajane hadis sing dagi madu de Aisha ima Aisha Abu Bakar Musa nupibu Rasul Allah Rasul Allah pabuba Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahi taruk subada thajaki adug mapan subada tarwat khannaki hai bisini hai bis Sahih al-Bukhari hadis number 3894 dagini amasu hadis sunan Nasai hadis tasu masigi sahi sida lawng lainaki haira takpiri Nasai hadis number 3255 da amadi atai hadis dasu kaya mapalli Aisha ki sahi chap chaba khangdabay damak yam laiba praman singdi si wahang sing si hangbada thorak lagadabani madudi ahan wahangdi Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi sahaba magi companion haibtare Abu Bakar gi masa nupi ahal Asma do haibde Aisha gi machi se karam sahi de pokhi bage anise bu wahangda Aisha gi machi Asma se pokpagi sahi kaya pokpagi sahi kaya khetne haibde Asma ga Aisha ga sahi kaya khetna bage pokpagi amadi ahum sabu wahangda badar gillan karam ba sahi da thoki gi bage mari subu wahangda Aisha karam ba sahi da Rasul ga min nakhi bage manga subu wahangda surah al-qamar Quran gi surah chapter al-qamar ko ba madu tharak pada Aisha gi masagi borol adu karino taruk subuda wahang taruk subuda Allah Rasul gi ahad nupi Khadija la laikhi dabada sahi kaya subada Aisha Rasul ga lawlai rakhibage haribo wahang taruk singase sei pakhum phangbada ima Aisha gi sahi asingbodo urani aduga Sahih al-Bukhari na liribo Bukhari da liribo wari hariba wafam sing ado kaya gi matik chummi ba haibadasu madusu thorak lagni pakhum ahad pakhum di yengsi ahad wahang gi pakhum ahan buhang adu kari Abu Bakar gi masa nupi ahal Asma karam sahi de pokhi bage anu gi pakhum di kaino Asma gi sahi chamas punsiram mi hairam mi itihaskar sing Islam gi itihaskar sing na Aisha gi mache Rasul gi mache haitare sister in law haitare Prophet Muhammad Prophet Muhammad lawriba Aisha ki machi sahi Asma si sahi sama punsiram mi haibasi asini sahi sam asi Islamic calendar hadi Hijri ki sok 73 subadani Taqribul Tahzib Ibn Hajar al-Asqalani na iba larik adugi
lamai 654 de luthuk sarak pani masi adu oira bade khayok lasi chahi asma sibada suba sahi ga asmana sibagi sahi masinga madudi 100 minus 74 da 26 after 26 amul fil kawe hai bade akhoi arab ki calendar da amul fil hai sahi ma abdi adu hijri sahi am lai rasul gi mamang prophet muhammad na prophet oirakpa prophethood phangba nabuat phangba matung mahak na makadagi madina da khongsan ba adubu khoina arabic ta hijri kawi adudagi mahak ki sahi hijri gi adagi sahi ama ani hain islam gi history ji parak pani adigi mamang na sannaram ba arab ki calendar adu thapalo na do amul fil haina khangna ram amul fil gi wari su lai khoi adugi su tongan bo sandok po aikrani madu ai khoi nei na matam ni da aduna amul fil gi 26 suba hijri sahi amul fil gi sahi kuntau subada asma pokpani haiba tai haibadi asma hijri mamangi amul fil gi sahi kuntau subada pokpani 26 suba amul fil asi julian calendar gi oinadi haibadi gregorian calendar khon christian world tatnari ba english calendar haigadi 595 christian ira da pokpani haitare ani suba wahang asma ga aisa ga pokpani sahi kya khena bage haibo wahang asi pakhum di karino hai matamda abu bakar gi masa nupi ahan ba asmana manau nupi aisha gi sahi tara hanne hai basini masakra jawi al bidaya wa nihaya ibn qasir ne ibni volume number 8 page number 371 dagini aisha ne masi asma gi sahi tara kumthi hai ba tarabadi asma gi mapok sahi du dagi sahi tara kumtharadi aisha si sahi hijri ki mamang 36 amul fil sahi de pok pade hai batai maramdi sahi kun taruk su bada mahak pok pade amul fil gi sahi kun taruk su bada masia asma pok poi batar kadi tar hair banina ngasai gi magi khoi gi aisha si sahi tara lan dai hai batar kadi adu de aisha gi sahi kun tratok su amul fil su bada pok hai batare aduna christian calendar da amuk masi unthak batar kadi matam nu gi 605 Christian ira da pokpani hai batare amana 590 asmagi masi asmana 595 Christian ira da pokpani aduga ima aisha na 605 Christian ira da pokpani ahum se bo wahang badar gi lan karam sai thoki bage pakum badar gi lan da hijri gi sahi ani subda ramzan tha thoki bane sai hai badu makka da gi madina da rasul am ma ke sahaba singa loina khul hong gre khongsan gre makka gi miot minai du kham ngam da badagi alagi hukum amdi bahak sakre maka miram den maka thadok tuna miram den madina da laikre madi matung sahi ani subda madu dagi aham sahi am paraga madu khongsan madu sahi am paraga ani suba sahi da madu khul hong bagi ani suba sahi da hai badi hijri gi sahi ani subda badar gi lan ama thoi hai badar gi lan adu karam kan thoki hai matamda madu christian gi ira julian calendar gi 624 si da thoi adu oi ba tar badi badar gi lan gi sahi da gi aisha gi pok sahi ga aisha gi pok ki sok sing ga yeng na batare hotok naraga aisha gi pok sok sai khang kre in christian calendar 605 subtani haina adu badar gi lan kan kan thoe kanda sang 624 si da thokpani hai kre alai rasulna makka da gi mandira sakre adu bahag 624 da badar gi lan thoe adu tagri badar gi lan da sai ka suru hang batar gadi badar gi lan 624 to ga ai sai pok 605 to ga khoi do batar gadi sai 38 sure adu di aisha ima aisha rasul gi nupi badar gi lan da sai 38 sure adu khangen ga daba madi badar gi lan da landa aisha gi chahi masagi chahi 38 sure hai masine adu mari su buhang gi pakum mari su buhang kai no aisha karam chahi da rasul ga laimina ki bage masagi pakum aisha sok 624 gi ramadan tha da thoki badar gi lan gi matung inna matung lan gi matung badar gi lan gi matung
शवाल था रसूल लेमिनकी मसिका यावी अत-तबारी वॉल्यूम नंबर 1 लमाई 147 हाई मसीदगी लौथोकचरकपनी मतमदुदा महक सही 13 सूरेना अकमाल फिल अस्माल रिजाल किताबुल बगदादी असिदे पल्ली मसी अचुंबनी 624 दा महक सही 13 सूरे साइखोय खंगरे अदुदी 13 कुनगी मया तारे रसूल महक लेमिना मतमदा मंगासु वहंग करी वहंग सूरा अल कमर थरकपदा आयशा की सही मसागी वरोल अदु करीनु हाइबने मदई पखुम सूरा अल कमर अल्लाह न थरकपदा आयशा की मतुंग इन्ना असुमना हाय आई अंगांग लेसाबी तनोबी ओइरे लेसाबी ओइरे हाइबको मसिका याबके सूरा सॉरी सही अल बुखारी हदीस नंबर 4925 यावरी मसिदा सिदरिबो वहाई तनोबी लेसाबी हाइबासी अरबी वहाई जारिया हाइबनी को मसिगी मतुंग इनदि आयशा सही 14 13 फाउबगी अंगांग ओगदबनी सूरा कमर हाइब कुरान की सूरा अम यावरी चैप्टर अम यावरी हाइब सूरा आदि ममिंग सूरा कमर कवि सूरा कमर से थरक मतमदा आयशा की सही 9 दगिना 13 गी मक्तु ओइरे मरम अरबी वहाई जारिया हारसी 9 दगिना 13 गी मक्तु अंगांग लेसाबी तरोबी वारी ने अदुगा सूरा अल कमर असी हिजरी की ममांग रसूलना मक्कादगी मदीनादा खोंसाद्रिगगी ममांग हाइब तारे अदुदल सादरंबा अमुल फिल हाइब कलिदन थपालु अदुगी सोक यांखै सुबदनी सूरा कमर थरखरिसी अदुदी मसे जूलियन कैलेंडर की मतुंगिना सोक 713 ख्रिस्त की इरादा ओइरे हाइबदी 619 CE दा सूरा अल कमर कुरान की चैप्टर अल कमर असी अल्लाह तबारक तआला प्रॉफेट मोहम्मद ता थादबी रखी बाहाबदु अदु सही अदु तारे हारिबासी लोकेटेड द नाइट ऑफ सकुल कमर अमसु अल कदर हाइबा उस्ताद फजलुर रहमान शेख की लारिक पेज जर्नल पेज नंबर 8 सो पल्ली बने येंसी इमा आयशा की सही कया सूरबा हाइबदु सूरा अल कमर थरकपदा सूरा अल कमर थरकी सोक 713 ऐसा न पोकी सोक 705 अदुदी अनिसी खैदोकलसी 713 705 सही 13 तारे अदगा सागा अरबी जारिया न पल्ली 13 जारिया है वही माले साबी ओइ हाबिदु 15 13 हाबिदु अदुदी 13 चपसन तारे अदुदी होय होजिक चपतान खंगे सूरा अल कमर थरक मतमदा इमा आयशा रसूल गी नुपी ओइगदोरी इमा आयशा सी मसाई से 13 सुखरे हाबसे अदुदी मसी की सूरा असे थाबिरकपदा आयशा की 13 सूरबी लेसाबी अंगांग तरोबी ओइरे हाइना मसान हाइजबदु चुमले जारिया ओइ को करिगम सही 15 रसूल लेमिनकी हाइबसिन अचुम्बो ओइबा तारगदी सही बुखारी दम हाइ ममांग पनख्रिबा अमसु स्वा सही हदीस नसाई दे पनख्रिबा माग सही 15 रसूल लेमिनकी हाइबा वारी अदुना हदीस अदुन चुम्बो ओइबा तारगदी हिजरी की अनी सुब सोक्ता आयशा सही 15 सूरे ताकपने हिजरी की सही सही अनी सुबदा सही 15 मंगारी हाइब ताकपने बदर के लांदी सोक 70 कुन मरिद थोकपने माकिंग पोक सही 15 तो खैदोक लब तारगदी आयशा सोक 70 पोक तारे सही अखोइना सही हाइखिबददी मा कम कान पोई हाइब कांदा आयशा सी सोक 70 पोखिबने मचेदा 70 यांखै संगा यांखै samanga मौद्रा मंगा पोखिबने अदुना मसिक अदुना सिगी फमसी याम लालै मपन हाइब तारगदी याम लाली याम तयोन हाइब ताय अदुदी मसिगी सूरा थरक मतमदा ऐसाई 13 सूरबी लेसाबी अगांग तनोबी ओइरे हाइना मसाना हाइजबदुसु अमुक अदुगा थु ककना थरक तोरिबा सिमा पंदंगाई हाइब तागदी सूरा अल कमर थरक मतमदे ऐसा पोक्री हाइब तारे अदुसु लालक्तोरे अदुना महक पोकपद सही ngaire सही मरी तंग अदि सही करिगम पोक्री हाइब अदि जमरoi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤꯃꯨꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯏꯁꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤꯃꯨꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯨꯔꯥ ꯑꯜ ꯀꯃꯔ ꯊꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤꯗꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯗꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯁꯨꯔꯥ ꯑꯜ ꯀꯃꯔ ꯊꯥꯔꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯧꯏ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯗꯤꯁꯇꯨ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯀꯛꯅꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯈꯗꯤꯖꯥ ꯏꯃꯥ ꯈꯗꯤꯖꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯏꯃꯥ ꯈꯗꯤꯖꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯀꯌా ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯁꯥꯒ ꯔꯁꯨꯜꯒ ꯂꯧꯅꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯗꯤꯖꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯌా ꯁꯨꯕꯗ ꯑꯥꯏꯁꯥꯒ ꯔꯁꯨꯜꯒ ꯂꯧꯅ ꯂꯩꯅꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯈꯗꯤꯖꯥꯒ ꯏꯃꯥ ꯈꯗꯤꯖꯥꯒ ꯔꯁꯨꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯈꯗꯤꯖꯥ ꯏꯃꯥ ꯈꯗꯤꯖꯥꯒ ꯔꯁꯨꯜꯒ ꯏꯃꯥ ꯈꯗꯤꯖꯥ रसूल नुपी लाइखिदबदु सोक 754 इमा खदिजा लाइखिदबसी सोक 754 दनेब 618 दनेब 618 क्रिश्चियन इरा दनेब को मसका यावी किताबुल तबाकत इब्न सअद पेज नंबर 139 to 244 दगिने हदीस की मतुंगिना इमा खदिजा न सीखरबा सही अहुम सुरगा रसूलना इमा आयशा का लुहोंगमने हाइरी सही अहुम सुरगा को करी हबा हदीस खरा की मतुंगिना हदीस की मतुंगिना खदीजा लाइखिद्र मतुंग सही अहुम सुबदा आयशा का लुहोंगमने हाइबसिने करीगुंबा आयशा सही मापन सुबदा रसूल लौना लैनखी हाइरगदी खदीजा सिबगी सोक सही 753 ऐसा सही मापन सुबद सोक से 753 खायोलगदी ऐसा सही अहुम सुबद रसूल लैमिनखी हाइबा तारे अदर सिजु पूरा कनरे 100 कनरे सिजु पूरा हिस्टोरिकली एरर ओरे याम साथी लाले सिजु अदुना मसी पुवारी फकत पदा इमा आयशा सही मापन रसूल होंकी हाइबा से गधा से हागी द वांगतनी हदीस ती इरे थाइबा आपते हिस्ट्री हाइ पोसिटी कुपनी येगदो बने hadis ki istatuna salai biaroy Aisyah ki rasul gal hong ki sok 621 Aisyah ki rasul hong ki sok adu 621 hayo param de khadija rasiba aduna 618 dane sahi ahum leraga Aisyah rasul hong ki haibana sok 621 si aduna hong ki haibasi achumbani aduga rasul lamina kiba haibasina bani rati muno lamina kiba haibasina 624 ki sawal ki thada hai tare masi hadis gi matungina amu history gi matungina achamba angka torasi am chambada am luhonda bada ka badar gi lang sai kya dano badar gi lan da khoi ima aisha se yauri ba adu badar gi lan gi niti nyong matungina balik phadri ba angang na pim cha angang tara badar lan la yaw bi yade ba badar gi lan tara ima aisha yauri uski lan da yauri ba aduna badar gi lan gi sahi du aisha gi pok sahi ga khadot nasi adu 624 du minus 605 khadot patabda saitra pachida loire si atir pakup de aduna bahak badar gi lan ki matung tha sawal tha da luki aduna bahak saitra papan sure haida I badu al baghdad ta achumbade mathak ki hadis ki aina panjakriba wareng amadi puwari matung inna laina kriba asida gi nanatuna aisa si mutim ibni mutim ibni adi ki machani pada hanu thajina bagi hajraga suliram bagi wari leiri ima aisa si rasul thajadri gaida madu kana yawi tabari yawi tarikh ko tabari volume number 1 page number 482 da maja hadis sing dum yawi karigumba aisan angang sahi mapan tangari bu oradi masi phigam je kasu oiram loi atopani pa thajabe wa hairabise aduga aina mathakta lainakhriba taseng tasem puwari thodo sing asi ulabada sai bukhari dan sai na sai dan sai bus karigumba hadis amada sai mapanda alhoki haiduna madu thaji dangai machak oide manam di ibne khaldun mari jumna haibi khre madu di history da mayek laram thodo singi mafam da hadis ki isnat pawdam gi pawthang liba sing adubu sei oi haiduna hekte history ta seng thodo wathok ki wahaidu na theibi yar hari makke khoi ibne al khadun gari al muqaddima 5th edition Beirut Darul Qalam 1984 da page number 37 da asumna palli aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯗꯤꯁ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯏꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯄꯜꯂꯤꯕ ꯑꯥꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯔ ꯃꯆꯦꯒ ꯃꯥꯒ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯟꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯆꯆꯦꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯕ ꯃꯆꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯕꯗꯔꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯗꯔꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯥꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯠꯅꯅꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯗꯤꯁꯇ ꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ